pusha ga ke fitla go le ka dira story se sengwe ka se bitsa gore ke #arigailin so gona go YouTube #arigailin nna ke dira gore batho ba gone go ithuta dikarolo tse dingwe tsa go mahaeng tse ba sa di tsebeng because of batho ba gona o lema ka ditonki gona donkey cart ba fetsa o lema ba ja mabela ba shidisha ba ja dinawa ba dia dibongisi ba dia merogo ba dira digopana ba gona go phela and batho ba mahaeng ba phela tsona le rena o no khwele re go fridge tsa bona ke bo malana ke menatana most of the time ba survive ka dilo tsela ora batho ba phela re ke tsentwe ke dire ke #arigailin then ha ke pusha ntwe le be ke re re ke pusha show engwe ya tla motivate batho e be se ke bitsa gore ke #prosperity is a choice ke na go le ke thoma ba close to Seselerato and then Seselerato a tla mo go fere ba le conversation na lena re bolela ke na re gone go wisdom ya ka pila then le na tšea ampe ya mo gaufi from there dira episode tše pedi ke gopela re dirile ko Pretoria le ntate o marking ka dimeng o loreng o successful wa mmone because of the content re ne go bontsha batho gore is possible gore o tswa magaeng o tswa ka mara lapa la botlhaki you can make it. Yes, then ra shoota show ila ba bitsa gore ke Prosperity is a Choice ra uploada 2 episode ya ba goreng ne re sanya ka ditsela di equipment le mebere go mola ya re tshwara ba then a ke thomile ngwala ke thomile producer di mananeo and then by the time ke pusha show ila ke thoma ngwala di sponsor gore ba gone mfa equipment ya film ya Piatura mara ke re chance eo then there was a guy o mo ke musician o popular ba mrata that guy ba gona mo fa whatever I tlhokang ntongwe le ngwe no kira easily but was like what's about opportunity ke nyaka monyetla go nyakang go katla mo go nna motho tla ntshwara go gole yo then ke eng ntho e dira motho a beso o tsebotse gore na mahlale ka ke mo ke ngwale buka mathomo ka re ke le sogana la mahlale ke ngwala ka character ya the guy ene buka mathomo remember kana kwa ke tsebe selo ka literature gore ngwadi wa ke no ngwala agena di publisher ke tsebe selo ke thomo di research le ona ke ntse ke iketlile bukela mathomo e dirile 3 or 2 pages ere alena ga botse then ke molo di editor di thomo ba lazy mona ntwa ga o ke ntshi ba thomo ngisha go le gore fok ke release ntse di jwa lai ka tshia ke la go thomo better self publishing by the time bila ke na hano le bitso le la author le ka ntshwara le ka tla monna ke sure ke tla no rekisha boma 10 copies or less than 10 bukela ya rekisha nka go ka le sola matlhale ke rekisha more than 1000 copies. Yes. Yeah, ke mo le tola ka la bongwadi le thomile ke yes le thomile gone and then it was 2023 yes and area 2024 wa ba le competition ko Pietermaritzburg ya best pedi book ke na go ke tsena ka lesogane la matlhale fita Pietermaritzburg ka kira that award ya lesogane la matlhale go bola re boletse kana go phao yes ke na go kira award ya mathomo from there wa ba le mothomo ba re ke Anthea so le na ke na re bone potential ko nna then a tseba ke the author are acknowledge you enough ke go acknowledge the author ke na go ke tlokera award engwe ya hona re go Central Libraries ne le June ka 2024 yeah. So from there, did it now make sense? Did it knock in? Or you are an author now? As you are, or osa populator, or was a mazam? Ke thomile network ke rata research hana ya ke rata research ke thomile networking go State Theatre ona le show ngo ba bitsa ke in conversation with author so ke thoma tender show ila le nna ke di research and le mo di filming ke thoma re ke motele di writer go dube no and then ke thoma di research ka distributor di buka ya jwang ko shopong wa bona cause le nna go ke le go filming ke thuta go ka behind the scene that is why o bile easy for nna gore ke tshwara buka PR go e dira jwang go tsena kae because of already making a network. That's very important. But then Arezebediela. Rete urishe Zebediela and tell us about story say asara bagasiapela. Ore botso go tlile jwang gore o bo onagane ka go ngwala ka you know all of these challenges say le gore bana ba go tlhoka batswadi ba di experience especially batswadi ba bontate and go lebeletše you know king into e lore go direla gore ka nnete o se bia ka mo se beeleng ka one it's well put and like it's very well put, very well articulated. He takes you to all of these spaces to a point where lore tokolwa go do obwa gae unfortunately it's too late to a point mo a tlhokofalang e le gore a sa gone go enjoy bana ba ga le success ya bana ba so he'll take us through Tokolo and then o tla re botsa le ka Selina
and then a ba re botsele ka Nomthandazo le bana ba gagwe. These are the people ba e le gore they are in the book, but most importantly e re ruta ka the impact of, you know, growing up without a father, and also just how then you can really be resilient in making sure that you come out on the other side and you become successful, because it's a very painful story, but then towards the end there's a little bit of smile, because obana bana ba Thokolo being very successful, building mabona ntlo, and ba mo tshwarela boa gae. So Phuthi will take us through a story says that Thokolo wa Bakoni brought tea and give us a sense of gore o kry-a bjang o teng, and then ke bomang o Nomthandazo. Yeah wa bona ka tlego dibuka tsa ka tse ke di ngwalang ka mo ke reality story, mara ke di turn into fiction because of o tla patela royalties again. Story sa go ba neng tleta tsa exist, but make so go le tsa relate a ona ro ka e bala buke was relate. Yes, le nna ke relate. Ke hopela ke ngwala hampore ke sa fetsa bukeng e fitla ko chapter 10 sale ya mpetha le nna ya mpetha whereby most of the time ke pusha mo Albertine ona le office ke berekela mo yona ena le balcony so ne ke potsa reng ka se fetse ko pala mpethile ka ba ka tswa ka nya ka di relief di stress reliever tsene ka no i1 ka fitla ka nna so mo balcony because of reality lo tse dingwe kana go go potsa ri i1 wa bona ga nta i1 mara the moment ke tsana go re ngwale go ba neng tlhata ke phetse le batho ba bantši go ka tlhokomela motho ngwana go tseng without papa lo go le papa a ba swane ona le enga engwa ka gare ya ukhuta ena o izo re ngwana ka tswela ke it's personal ke story sa kuntlong the moment o thoma re ke a bolela o ka re o bolela mathata go gae wa bona ganti is demo yo betha deep so batho ba mokhuto o gona o lemoa ka enga le during debate a be le gotlelelo mo debating ya hae cause enga yela ya mo limit so ene le South Africa se exista gore kana go ngwe tate a ka tša decision o tloela bana a go dishibana mara at the end wa tla tshwenya bana ke hopela ona le mosadi mo ko mokopane ko Facebook a posta ngwana wa ngwalenyana a re ngwana ka ke yo ke hopela le nya ke she papa gae e bile postile monno la re hopela le nya ke she ntato ngwana ka re lekile wa pala ngwana ka o tlhoka fela success ba re botsa gore o swantse hato ka bo papa gae o tswere qualification ka mo ka tlhoka fela blessing ya papa so kana go ngwe this thing e gonna o tswalla batho di channel so ke mo re kile ka bopa monno mo ga imetsa gore ke Thokolo wa Bokoni a tswang ZB Thokolo wa Bokoni ana lapa le happy le thabile le bana ba gona go raloka le papa bona kana go e ba sele ke papa bona re ke tla ba thaka le panta bana ba tshega go le gabotse mara Thokolo na le mosedi ya gae ba re ke Selina ge o le jwalo tsatsi le lengwe he Thokolo a tlile gae bana ba go habo ba tla ka gae ba tlo bona buti ya bona kere so ke mo lo tsatsi le mo gona re buti re thuša ka selese mosadi ya o thoma go verela a bona Thokolo a thuša bana ba go gabo tsatsi le lengwe o ile wa tlhale go mo lo Thokolo tla gae a sena selo a di mistše chelete ga fitla mola mosadi ya gae o re re thuše ka yenyenyeng mosadi ya re ke na chelete o thoma mathata la ra gore go galetse bana ba go heno because of ora re chelete o itsang o file bana ba heno rena wa re tlhokisha malapa a mabedi ka se a gone so Thokolo a thoma o lapa ka baka la na mosadi o mo tlhokisha khutso a seng ke kere tsela ya malebe ya gore a gone go handle situation ke ya botsa mosadi ya gore tšatši lengwe tla ntlhoka ka lešatelo la gago tšatši lengwe Thokolo wa tlo wa fitla Gauteng batho ba bantši ko mahaeng ba malapa mantši a rile go botate le go njwa lena ba ba šetšeng go gae botate ba Gauteng ba berekela malapa a bona ke culture na re le ba pediwe so Thokolo fitla Gauteng o associate go di taverneng le batho ka yena le majita ka yena a fitla mula o kera kgarebe ba re ke Nomthandazo e botse and remember go gae go sepelo tlhapile be go gae re tlhapa re ya manyalong pulo ja maswika that's reality again most of the time ona betha ka dikhiwa bona and mo Gauteng Thokolo fitla go bona Nomthandazo mosadi wa Mxhosa be no yes o dilo ja gae o kwana le mosadi la ba kwana bile ba rare ya ga ba ya mosadi le ga fitla go Thokolo ba robala furuwa tso ga botsa mosadi re dula le mango mo tswa re ke dula ke noshi re lokolowa mo a Thokolo a lokolowa na mile ene bana ba gae le ba Gauteng ba tshwane le khodishwa e tshwane rena go gae o ka tsoa ka gae e re tlo khoshiela yo mara mo a khotshelo ra se problem kone go yes batho mo motse rena o ma re ke nna Thokolo batho mo se ya Thokolo e ra o reng jwale Thokolo ke na go mfa bitse ba re ke brati ya le na thomo bona le change je benno thome pona le jita benno ba motse ba ra anytime o ka notla a ne ke nnete Thokolo thoma o phela lapeng la mara morawo le morawo na monna a thoma dula ka mara lapa lela a dula ka mara lapa la o dirang
kgwedi ya fela o swantse a reke grocery bana ba ya dikolong ba swantse ba care ba tsantse ba patele di-school fees di-transport o thoma o lebala ka ba re ba bona mo situation se se leng go ga se so ba sa tlhakiwa so yes remember relationship ya Selina go ga le bana ba bothokolo a e ga botse ka baka la gore ba lwela ka gore bana ba ine ba phela ba itlakama relationship already too big Selina a bereke go gae o lebeletse ko ntate kgwedi fedile thokolo a romele selo tshokolo ya tsena ka gae bana ba robala ba sa ja selo ba thoma go diang santse ba rile ba ja ko sekolong go fitla nako ya gore thapame ba boya Selina a tsebora ka dirang bana ba mola Selina go tja mollo tja pitša ba bea mo mollong o tšhela metsi pitša ya bela bana ba bana le hope ya gore wa piwa se sengwe ka mo remember ona dijo ona bea metsi mola gore bana a bea hope mo baneng gore wa piwa se sengwe bana ba lape ba tshware ke boroka ba tšea ba robatše tena ga seno ba robatša in the morning ba ya sekolong ga ba fitla ko sekolong ba palela ko copa ba robala ka mo ditlaseng matitšhere ba dirang a banya ko tseba lena bana ba thokola se dikemišitše selo lena ke a ruta ba robala tswela ko ntle kwana wa bona mma bona na dilo tša go tlhapa ka ba re wa zola o thoma go ba le diaparo di a fela di a geia ditlhako di a geia batho ba Selina o be a sa kwana le ba lapa la bothokolo so ba ka se a re nthusheng na ka se a re nthusheng yes na ka se re nthusheng santja tikema raira ya re ke a le ka tša mošomo di a gana he diaparo thoma go geia batho ba thoma o dira joke ka ena ko sekolong ba thoma go kaela bana ba le ba rai mosadi wa monkgo e lesomo bana ba le swantse ba direng ba itefeletse ka olwa ge ba elwa ba le ba bongwe ba kitimela ba fitla ba botša barutiši ba re no tseba gore ke bana ba seapele ke bana ba thokolo bana a se ba ikemišitše re tlo ba koba mo sekolong remember situation se bothata bana ba re tlo ba koba ke hopola le bana ba le tsore ba thoma go la ka trauma kere le ba tsama mo street ba tsama ba nagana tlala e gona ebile le motho ba kgone mmona le go dumediša ba dumediša mo motseng e thoma go fetoa bana ba o tlhoka megwa go le go dumediša ka se o dumiša bana ba ka motsola ba dumiše batho ba bagolo wa bona situation a ba se tsebe so ke hopela tšatši le ngwe na le meeting kopano ko sekolong le ba lekgotlapušo ba tlile lekgotlapušo ke SGB ba thoma bolela ka mekgwa ya bana ba sekolo o mongwe SGB a re bana ba thokolo ke a ba tseba le befeta ko strateng a ba dumediše remember if a principal a ntlha ya gore a kere barutiši ba tlile ba ipeletša ba re bana ba re ruta ga ba theeletše bana ba betha bana ba bangwe ge ba le ka mara meeting SGB wa e tlaleletša a re ba le ko strateng ga ba dumediše principal le na fetša le gore batho ba bana mekgwa ba tšatši lengwe o fitla ka phapošing o bitša ngwana bana ba thokolo o ba bea mo pele ga bana ba bangwe o ba botša ore bana ba le ba bona bana ba bana megona le nto ba itsubang ba tsuba benzina bannong ene bana ba le ba gateleile bannong mara go fitla mo Selina a re o ka one ke bangwadiše mo social grant ga fitla ko social grant a bangwadiše o ya ko ba direla a go social work ba re tsama ko social grant ga fitla ko social grant ba re nyaka lengwalo la mo tate a bereka ngwana re kgone go bona re a šomme mmušo na o tla le tšea ka Selina cause relationship a tsebe le gore motho o ko kae o nyameletše mara motheletše re ke go iše page 46 ya yona buka mo o bolela ka go find idea di-challenges ditlhopego tša bana ba ga seapela ba ile gore ba tsamaya ka gare ga tšona go tlhoka tate o a ngwala mongwadi wa rena award winning hey ore letlhoe leo le bego le tlholegile go bana ba thokolo le be le makatša gore le tšwa kae barutiši le bana ba sekolo ge e šita le ba lekgotlapušo SGB le be le šetše le seswatša le molloepelo ke ra ge e be ka nnete gore selo se se go thwego ke moloi se gona seo se bego se kweša bohloko le go feta ke taba ya gore go be go tlhoka le o tee yo a bego a nyaka go tseba gore na bothata ba bjona keng so be go sena le even the teachers ba ile gore bantši ba bona gore bana ba mara be go sena le o ile gore o ipea ka gare ga seemo sa bona o tšwela pele mongwadi so we o re bontšha gore o lekile go applyela a grant social grant ga fitla mola lengwalo tla le tšea kae kere le a gana okay namile wa bua ko gae o na le ntateng mo motseng o no ba le lebenkele o ya ko ntateng o la fitla mola o go botša ntate la ra tseba ke le o ka mpha mošomo gore ke no tlhokiša bedi mo bekeng go ka ba kaone remember ntate o tseba mogatšago ba tseba ka moka a ra o Selina mona o ne le jwale o dira etseng ka thokolo ke namile o mo fa story namile ntate lo lebenkele o re mfa dinomoro tša thokolo ga mo fa tsona a di sa tsena mara mme o la ka baka la o tshwenya ke story ntate la ragwebo ka baka la o tshwenya ke maemo a Selina
a netefatša gore o mo fa dijo tše le gore di a šala ka mo lebenkeleng bo makhurala wa ya bo di-chips bo magunya o mo fa ona Selina o thoma go phela ka ona a netefatša gore at least a tla bedi mo bekeng a kgone go mo fa mošomo wa go tlhwekiša mola le mola and o tla mo thuša ka go tlo applyela social grant nnete ke gore ntatola o ile a sepela le Selina ba ya go applyela social grant ba e kgona ba ya go ba direla leago social development ba thuša Selina a tlela ke botlhale ba gore wa tseba keng social grant ka baka la gore ke kgona go thuša mo ge re social grant ke e beele bana ba ge modimo ka ba thuša ba ya dikolong ba tla šomiša tšhelete ba ya dikolong mme motswadi o tswere thipa ka bogaleng namile a tšea mašheleng a boloka ka mokgwa mongwe wa post office a beela bana ba le ba gage ke mo le gore tšhelete ela ya go tlhokiša bedi mo bekeng o kgona go phela go rekela bana dijo ka gae mara ba ruta gore bana ba ka le seemo se le bothata tsenang sekolo le gotleleleng tšatši lengwe o tla loka nnete gore bophelo bo bile jwale bana ba thokolo le o ne o le boima fela jwale ba ne ba tsotetša kudu ka sekolong le Selina o ne a make sure ba tsotetša ke mo le gore taba ya gore go na le bonnyane bo botsenang ba isa cover sekgoba sa gore tate hao yes le ga ile gore botseno bo bonnyane bo le gona mara sekgoba se sa tate se be se tente se le gona yes and remember kana kong ba khona go bona bana ba bana le botate ba right ba khona go bona bophelo bo le shapo ntho ya papa ba itsebe wa bona mara Selina o tlhola hope re tšatši lengwe tate lena o tla boa nnete ke gore Selina o ile a fela a botšiša ba bangwe ba lore bana ba šoma Gauteng gore mara motho ba re ke thokoloka le mmone kua bangwe ba re sa mmona re na le mmona nnete ke gore Selina o ile a tšea dinomoro tša ntate mongwe ba šoma le thokolo a re mmona nko rona le motho o nteletše ntate o ile a tšea nomoro family gatherings a wa satla o la nomthandaza kere bophelo bo monate ke bratibe no moaparo o thomile o change kere language thomile o change ke stotsi tane ke bo bras me bra yeah so o shapo thokolo beno ke jita mo Josie moaparo o change ba phela fancy life ya be ko nomthandazo ba phela monate ba tloka breakfast ba re motho o bila kera le promotion mmereko a ba kera promotion yes a kera promotion a reka ko le go thokolo ha kera ko le golo tšatši lengwe tlhale go le mohamang be le family ya make sure motho o santse re monyake a tlo boloka ba be ba tseba mošoma ngwana kere ba ikgokantšha le di-manager tša kgona go kera thokolo ya ga e sepela ka sefatana ga se segolo ke after mengwaganyana ke tšatši le bana ba thoma go bona papa bona le Selina thoma go bona moga tšagwe ge a fitlha fao service ge le gare lenaneo le tswela pele le roropa Selina remember o na le enga gore mara motho o santse re tla re boleleo Selina wa ya wena o hwetša thokolo ya pere o tshwana le wena ka mokgwa tshwere program wa motsa re khopela re tla re bolela thokolo ra pe program e sa le on Selina squishish ka baka la enga ara re ya tlhabula khitsela tša koloi thokola ke mola wa itwela o di ang jwa ya le thomo di step program akere e thomo imsha program family ya tla ra wa Selina isha matsolo fase o tla ra le na le tla re le fela ra bitsa thokolo re tla ra nna fase gantse ba ke le mishatle ba beno ga o fitlana gore mabitleng tshokolo a group a kile ko le igolo yo le mo mahanga e gona di tšhometša bana ba di bona re bana papa le tsama ka ko le igolo bana ba la ba gone fitlhela papa bona pe go so ba beetse ko thoko ge ba ya mabitleng thokolo tsena ka mara ko lutsa o sepela le one bana ba shia ko ntle and remember ba di tšhometša bana ba di ba praise re papa le tsama ka ntwe matla ya ba se maka gore bana ba na mele le go namela bana ba na mele o na mele o tsama le one ke gentleman ya ko Josie mongwadi o re bana ba gagwe ba fišegela go ka sepela le tata go bona ka sefatanaga seo sa mabonwa upya gwa sebe bjalo thokolo be a sena taba le maikutlo a bana ba gagwe batho ba mo motseng wa gabo ba be ba mo lebeletše ba se ba ka yena ba be ba ipotšiša gore go baneng a sa sepelele bana ba gagwe imagine it just picture it o papa o ke kgale o sa ba bone all of a sudden o bua ka koloi ya mabona ya mabaibai le go inamela o inamele so ebile another pain mo baneng ba thokolo ene e tlhola enga ke yes okay ba ile mabitleng he ba ba drapeng fela o tlemile ke re thokolo wa tsena wa dumedisha bana ba le kena go ba re mo dumedisha then lo ba sho ba fan le sharp a tswa mo bona he family sa mo lebeletse gore thokolo gona ba tla ba bitse meeting ba re o ba dumedisha ka ra ba tsebe le go ba tseba as strangers bana ba thokolo o tsena ko leng wa start back to Josie jiki ba re tla ka meeting na thokolo lo kae thokolo tsamaya yeah le bana se nga ba fa le ranta ya ranta ba shetse fela jwale name tshometse bana di dirang di thoma ba praise bana baba ba tsamaya ka ntong ngomfana bana ba bila ba tsebe le motho bila bana relationship yeah le ko le bila senga ba iname mara ba pressiwa ka mo o gona go share di dirang e thonka ntho yela lore e diragetse mola yeah namile
Thokolo wa tsamaya o boela Gauteng bophelo bo tswela pele le Selina o shalantša kgarametša ntša ba tlhotlheletša re bana baka a o tshwenye ditla feta ke mo le ha o le jwalo Selina le thoma o ba le enga wa ngala o tša ba le ba bo monna gore ke lena le motšhabišitšeng o tša bana ba re bile ka mo family nna le ka sampona wa tsamaya o boela lapeng la gae o thoma o kgeretse ka mokgeretsang ka gona Thokolo ya ka nna Mthandazo wena a botšiši Thokolo gore Awa, ke wena o tswa Mthandazo kae go diragalang ka wena go ka tlhokofala re le ba kae awa ke re wa ja remember ke motho wa maka Thokolo o kana thoma topic ya gore ga ntho wena ko magaeng o thoma maka rena ke rekisitse ntlo ko gae mara Selina wa belaela mosadi o hwile o rekisitse ntlo jwang ko gae mara o mongwe mošama wa ke wa o mongwe mošama wa o thelela ka le mara ha ntlo ngwa tsa mashapa mara ke re wa bone Nomthandazo bana ba dikolong Thokolo provider ka montlong wa gotlela bophelo bo tswela pele bana Nomthandazo ba phusha ba dikolong ba fitla di grade 12 ba di tertiary ba le ba Thokolo Selina o dirang o gotleletse Thokolo le bona bophelo ba tsamaya ba fitla ba fetša grade 12 ba fetša grade 12 a se ba apply lo tseo ntse ba sena knowledge ya tsona ke re seemo se boima le tšhelete ya plan e se gona go ba o fitla mo lo re Selina o tlela ke gopola gore ka baka la re ke le beela masheleng re ke le diša mangwala o otlela le driver's license so Selina o ntšha matšheleng a lo ba diša driver's license mara batho la balla ke re ba lenyaditše lena ba ra o kgone gore batho ba ka di license o ra re Selina o jola le monya wa driving school yes mosadi wa ka mola thomile jola le ragwe wa driving school so e thoma dipolelo tše dingwe gape mara tswela molomo Selina ge ga ba le ba fetša grade 12 a mele ba fetša lengwalo la go tlela o tswa diposo tša traffic copper ke mo lor firstborn ya ya apply mara wa emana petelle ba tla ba mmitša ba re tla toropong ya Polokwane o tlo ngwale ha se no ngwala di mo sepelela botse na mile ba mmotša ba di tla training Cape Town wa training Cape Town ga boa mola ba thoma go mofa koli ya mabono ya state ba no thoma shuma ka yona tšatši la mathomo o tšere sefatana sela a ya gae after lora la mma hae a rola bana ba habo ba tsena shopeng le nngwe ya diaparo ba reka diaparo ba fetša ba tsena shopong ya dijo restaurant ge ba fitla mola ba dijo Selina ba tshwere seledi like this e ba mo tshware ke ngare bana ba ka gore tswang no le bothata no se bonolo ya ba gore o lo mo go lo thoma o dirang o phusha ba batlang ba then o mongwe wa tla o thoma o tsena ka University of Limpopo o ithutela o ba ramolao o mongwe o ithutela go ba animal health science na mbile le o la ramolao le ena wa tla mafelong wa fetša o thoma ba le attorney o lo re ya phusha bana ya phusha strong these days re phela mo lifeng ya di-social media re kgona e bona dikgokantša ao le batho ba e bona ka kwa le ba kere ba feditše ba Nomthandazo ba di-tertiary le bona bile ba feditše ba thoma o dirang go losa respect to Thokolo ba thomile Thokolo bile o tla le kokanya gore ka mo bjano santše be ka ba ra iseng ka mo ra iseng ke haile so ke re no veitile ka baka aga tšhelete tša di-pension di tswile Thokolo a ntša dula gona mowe ba di šomiša kana mowe tša ba tša fela Thokolo bjana o thomile go tsofala a ba sa mmona jole ka selo le Nomthandazo o thoma o saeta le bana ba ema mo district yes ba mmotsa ba re wena tša o di dirang tše o tlo tswa ka stopo nna re tlo nganga le motho re tlo mo fa poison nako ebile a re tsebe le bageno Thokolo buša re mo ke tlo kgwa mo ke nako le re thoma o ikapela dijo tša gae ba ra eseng ka mo dijo tše pedi ka motseng o tedi ka seloke ene ko le ikae e ntse ko ntle di tšeo dima mabili beno a kry a sena tšhelete a sena se ba šoma bana ba tlhokometša ba ša dikolong ba le ba gae le bona di a ba tsoela ka mola ba thoma o renovata ngwako ba thoma o ba le gae le leshap Thokolo bene o thoma o kuša re ke boele ko hostel ko ga ya ka se ya kere o na le kgopolo ra kaya mara o fitla bjang ko mosadi o tlo reng ba tlo mo amogela bana ba tlo mo amogela o thoma o ka tlela ke pride re ke boele hostel mo be ke dula gone ga fitla mola ba lena go šoma le bona ba le di-pension ba ko magaeng o kry-a majitanyana ko di-hostel o thomile o tshwara ke malwetse a mafatlha wa go tlola a sa leshapo dikhipa di a loa bjanong o phela ntse a patla remember o phela ka depression bjanong kere bana ba mmotsa gore mara Thokolo o sa e ga ya rae ga e kenye go ya mara a bo botse nnete o sa thoma makala a gage o ngwe bile wa mmotsa gore nna se nka se dirang ke go rekela ticket ya bus we park station o tsamaya o e gae ka gore wa palelwa mo ene ba thoma go bona kgweboela ya athenela kere ya seapela cause se neme di a tshwane mara social media se neme mara ka sebe ya Thokolo ba thoma gore hae mara difane di no swane ka mara ba nako ba re re tšene o mo re re gokantšhe le motho re kwe gore o tsebana jwa le motho ge ba founela ramolao ola ba khwetšela gore ke morwa Thokolo namile morwa wa tseba ke morwa re tshwara fela jwalo ke bitša morwa re wa ka re tlatla re tlo mmona ge ba fitla ba ya ko hostele ba yo bona Thokolo le se ba rekile dikoloi bjano ba shapa ba tsamaya ka koloi e kgolo
ebile mothakola ba founetseng wa magala ra mara thokolo bana ba le shaposo bana na bile ba mo kera patla motjatsi lo thokolo na sa tswa go tsa go tlhola blind ha tsena mola ba mo kera go tlhola a dutse fase mola di keypad ya luile ba mo kera patlame mothakola bilo mjore brati wa bolela o sharp o re ya namile o re mona go tletse ba eng thokola a tsebe selo le bana ba ya sa ba tseba kere ke khale namile fita mola ba thoba ba tsebe thokolo ha kanile morayo wa mathomo re la bolela lebitso la hae a re ke nna tate thokolo no thoma le golla a motswara ka letsoa moatla ene remember ba tlhabatletse pefela gore o tseba keng santse re tle re motse go wa ya re tlwetse go baneng ya mara ba fitla mola le tsa change ko situation ene e thoma go fa ntlha gore motswadi o ke motswadi wa go rata o sa rate so they had no choice tsa ba re tate ba lwa tseba keng re no sepela le wena mara o go ganella a sepela mosadi o tla mo amogelana ba ra tsamaya namile ba morwala le bona ba le gakane gore mara mma o tla mo amogelana namile ba fitla mola ba mo hwetsa mma o dutse go gae ke ba fitla ka bo ma 80 wa pere gaono motse wa gae o khanya mabona a sa tseba le motse wa gae benno o fetogile benno ya namile ba tsena thokolo o dula fasefale selina wa fitla o tswa go phapushing o tshwara letlhaga go makala thokolo wa bokoni thokolo wa ka bana o thoma go lla thokolo lena o thoma go lla ya bo re selina ana tshwai ana kgetho o swanetse no mo leballa melato wa mo leballa mara bana ba le batlela ke kakanya gore motho ke gala se pitch pebile o ka yo ka motshwarela o boela le boela ka phapushing o ka ona di diteko tsa madi ka ba ka ka fetetsa le wena rata wa tla ba le bothata motho be a jele ke naga yes na jele ke naga ne te gore ba amogetse bophelo ba tswela pele ba amogela jole ka tata bona ba le bala sengwe le sengwe ba thoma go tšea tate ba mo isha maokelong ya ba rena kwa ya o phela ke nyane thokolo wa bokone wa hlokofala poloko ha ibile poloko engwe ya go dimo kudu ya mabono ya maemo ya ba le marawa le family ya botshokola sentšhiselo bana ba le ba dire sengwe le sengwe so ya ba gore o tla le di colleagues tsa bona batho ba mema odimo ba tla fao marago ga dipoloko ke mo lo reng ba re after ngwa ga ne modele le swika lona ba mo dira le swika le go la matla family bila ntšhiselo bana ba le ba thomela o phela bophelo bo bokagone ge ba ya mabitleng ba fitla na gore ba bule le swika le bula ke mang ke ditlogolana tša gae di go tlolo tsela ba thaswa sengwe sa matlhomela pelo batho ba motse ba thoma makala yes ya ba la polasi ya pele le tšeile lela le fetwa inspiration yes ka nna ka le nna mohlomong ke mongodi bana o na le buka e phatlalatsiweng e nang le lebitso la ka go ho yona sa o qala ngwaneso Phuthi ke rata go halala ke a o halaletsa ya ka potso e le hlakoreng la kgwebo ya dibuka the business side of the books ha o ngola buka e ngotsweng ka Senyesemane ho thata o rekisa buka tse 100 mo South Africa and mo South Africa ba re a best selling book it must sell 5,000 copies out of 60 million population. How rekisitse 5,000 copies ke best seller. So wena mkhotsi wa kgetha ho ngola buka ka leleme la Sepedi. E lo batswadi ba bangata ba re ke isa ngwana ka sekolong sa toropong hobane leleme le leng ka ntle le Sepedi le tlo mo etsetsa eng. Ke khatliwe ke ntho e buileng ha hore buka o ya o qala e ngodisitse e rekisitse buka tse sekete. Jwale potso ya ka go wena ke potso e lengwe fela hore o kgonne jwang ho ba le tshepo confidence ya hore e re ke kgethe ho ngola ka leleme la heso ende o bile o kgonne jwang ho fitlella ho rekisa di copy tse 1000 gona le auska morao tla ba rena wa mafelelo me Thobela ke a leboa ke Olga Khatla Makweba ba bolelang ke rata o tlhotlholetsa Phuthi gagolo re seo a se dirileng ke tabengwe kholokudu Phuthi is my cousin and then ha bolela jwale ke utlwile ke ba emotional haholo mara kanore seo a ithutileng sona ke rata o ketsa taba ya mmeo a fetsang go bolela wa tseba taba e thoma ka rona bomme e fella ka rona bomme ha e thomile ka mosadi ha e fella ka mosadi so rena basadi almost every time re tshwantse re ipotse hore rena re tlo hodisha lefase le jwang because lefase le ntle le mosadi le ka se kgonahale
rena ha re sa ruta bana ba re tla be re ba botsiša putsišo ba reng gobaneng tate ke ntho ela gore re dule le bona fase re ba botse gore gobaneng tate e tlholege ke ka baka la ntho tse le tse di diragala so e le rena bomme re tlhotlheletsa bana ba rena ene gape ke rata o leboa he o na le tshwarelo ka ra buka eo re ruteng bana ba rena gore taba ye a se a lona le baebele ya bolela ere tse ditaba a se tsa lona re rute bana ba rena gore taba tse bana baka a se tsa lona ke tsaka tsa lona di satla gore le lena le seke la tla la holder di-blazing and hape ke rata gore bontate ba ithute taba e nngwe ya gore e seka ba taba ela ya gore motho o tla re ngwana a ka se ntlhomphe o tla se be le matlhatsi batho ba bangwe ba itshwareletsa ka seo se ka setle se kgonagala ka baka la gore ka leng la matsatsi rena bomme ha re rutile bana tlhompho modimo yena o tla feleletsa re a leboa ke re congratulations my cousin ke a leboga bagolo Phuthi no ra go lebogiša monna and o bona most of the people ba boletseng ke bagolo so botlhale re bo kry-a bagolong a re answer pule and are you still an independent author? Okay. Answer. Pule wa tseba man ke rata putsho ya hao bile nka stock sign the contract ke batho ba bantšha ba tlileng gore tla re sign even now ba bangwe o kana go gona go bona re at the end re tlola ntwe serious because ba ka leka gore ba block menyako wa bona pule sa mathomo ngwala ka language ka Sepedi ke salo monyane ke youth wa bona ke opportunity ya mathomo ya gore ke gona go grepa media attention ka yone ho ka opela di author tja Sepedi ke bo di pheta bo papi the late okay matsepe bo teacher Maphoso ba gotse so a hona motho mo yang wa ngwalang ka Sepedi right now ke nna ke le one so far ebile re tla ka mo Jobe ke nna ke le one most of the time mo Gandhi Square mo Johannesburg mo Houghton Libraries bana lo dira di exhibition each and every day holiday ba re bitša ho fitla exhibitioning o kera book ya Sepedi ile aka ke le one then go fitla mo tabeng gore go tla jwang book ya Sepedi ka gore e dula e kgethile ke hopela exhibition ya mafello ne re na le botate Dada Morero ona buka ka Seben Leon even the president of South Africa Ntate Ramaphosa gona le buka ya Thato ya Modimo because of I've got this thing ya grab attention wa kwishisha so ngwala ka Sepedi ko ngwala ka leme ke opportunity ya mathomo ka baka la research dire tjatji ka tjatji language ya khwelela ene mo tabeng ya literature it's all about marketing without marketing I want to talk about it yes so ke gona tsamaya ke ko polokwane a ke bolla ka ya bookshop di nyaka 50% and distributor nyaka 25% o ka tsena ko bookshop ntle le distributor o ra ona santse o ntse buka ka tšhelete ya hao o fe distributor a di she ko bookshelf ko shelf and the moment batho ba bona buka ha go shelf ke taba re pulo na le tšhelete buka tša di mo shop ga ntho wa safari so marakamo heart and culture itla re nyaka 200 copies ke ya ka muka if department of education re nyaka di copies tše so for sekete so le so ke ya ka muka nka o botsa ka di author tše dintši tša gale tše le di buka tša bona di abala ko dikolong motho a editang buka ina ke ba di le ko grade 12 walla mara at the end ke taba re monna a re nne fase monna o mpotse gore tsene jwang ke taba re na santse ke register company ke tsebe re ko tsena jwang company ya ka e santse ke lwela o tsena le ba di company tša di tsenang ka mo ko department of education because of department of education o ka tsenang ko yona ke ya mo Gauteng fela o le e ko Pretoria submit ko Pretoria the last year November ke mo le rena ba gona ba dira ba select gore buka e fika e ka go dikolong and then ko Pretoria remember ba ka no rofa ka Soshanguve area nyane nyane fela ke ra se bana ba ntse ba di dikolo but Limpopo le Mpumalanga ke mo le reng o tlo gona go phomella gona and then ke nana re ke market enough nna as we speak bana ba grade 10 ba ko Mpumalanga ba tle ba ngwala ka leswana la matlhale ne ke ntse facilities di examiner seta question paper ka leswana la matlhale ke taba ya o grepa attention ya batho that's powerful so but in short ke taba ya mo literature o rana kudu marketing le bitso la a le gole kudu ka taba ya literature yeah what tseba ka tlego phela re lalaza go phone ka three master mona nako wa tseba re nako is an enemy ra lebo re go lakaletša matlhatse le batlhogonolo before we let you go re kry jwang buka and then what is in the pipeline I know or promise that you're going to write a book every year yeah but then and I know that you're still
gunning for some of these awards. Yeah. More is still to come, but give us a sense of what is happening in the near future. Yeah. O bona buka e tswile one jwale ka teng o ra hore beno re antoi mara so far mo author tsa South Africa ka moka ha ona author le re nkare ya ndaudisha ya kabila e gona motho mo ngile ka mmana na le passion ke motho mo bare ke tshedi monkwe ya o ke motho le re ke bona re wa pusha because of ha o ngala ka tle o santse o ngale buke le re batho ba bala ba swantse ba relate e tlo thusa go diro rekisha ntwe mara ka ona ngala buka title lengwe lo dikela kwale ai batho ba ka se dire jwalo. So buka she e tswile ke mpsha ke taba ya hore when we are marketing we are fielding tla travel buka e tsamaya and then life is easy matšatša ke tlhoke bookshop ke nana re tlhoka online fela hore ke go yes ke go polokwane yes o nyaka buka jwa ke tla e pex e gone wa e romela wa e kry because of ne ke bereka le makula mangwe ba company nngwe online but at the end santse ba patela 150 go dingwe lengwe and then he motho anya ka buka bereka ka mola bana ba moromela ba tša percentage then was like this thing it's useless because ke patela every month ge buka ke 300 rand ha o inyaka wa sa be 360 ya pepo le 300 ya buka then ke bereke pex because of life is based on online ron jwale a o tlhoke taba ya di shop jwale yeah so in future ke taba gore buka di gone and then le go gae ke na le di group tša di theater le bana ba dlala di stage play so far ba tle ba thoma o ireetsa mo loreng e tla be thoma ba di staging because of last year ba dlala thato ya modimo so far tle be re pusha ya go ba nintleta ke nana gore bo Bramex le bo Bra Upa shi batla tshileng gore tlo dira play then ra tla ra itisha ka mo market theater yeah re ke le fela sponsor re tlo dlala buke ya go ba nintleta ra le boga mfethu ro la ka letja matlhatsi le matlono the world is your oyster nothing is impossible yeah you know just stay grounded be true to yourself as you have been Oscar jeje kita le fase and then we hoping for more we pray for more but thank you for inviting us in your journey as well na ke le bolo ena ka tlo sa latla sure ka metla re tla go bala fast to power so yeah ke mongwadi wa rena award winning author Phuthi Siboni buka is available just get in touch Liena and yeah before we go we're gonna just ask for a vote of thanks. Good morning. So he's here, and then he'll come through and then say a vote of thanks, and then we'll be saying our goodbyes. We'll network. Phuthi Utlasayena is going to be doing a signing, and then we'll get further information. If you want to know more about him and everybody else here, just after all of these formalities, then we can just link up. But Phuthi Ralebo, hopela Upa Manamela atlore laborela. Thank you, sir. You're welcome, guys. Awesome, man. No, just give him a moment. Get him a man. Sure. You're welcome to take a seat. I hope a vote of thanks from you, but most also maybe a couple of words to Phuthi and those that are here as well. Thobela. Nna ka lebitso ke nna Matthews Oupa Manamela. Kore ke lebeletse Phuthi ke gopola mo re tswang le wena monna ma mothabile gore wa mmakatša gore o lo bolela swa ke tshepo gore ke wena wa gopola Bramax yeah but ke rata o leboga modimo gore Phuthi o ile wa senyatše gift wa understand because ke ba bantši ba ile gore a ka inyatša gift or a se bone gore o na le yona gift ya gore a ngwale you know while he's narrating the stories sa this book I was listening to reactions the audience and I then realized gore in actual fact he's got it because even if you didn't read it and I guess some they haven't read it but how he narrates the story, I mean, you were in it, in between. Do you understand what I'm saying? You then realize, that's it. Do you understand what I'm saying? That's why ke leboga modimo gore ilo wa tap into that gift and maybe lena o tlatletša gore o bo we bone bo fitlhe to a level of writing these books. Little bit about
about myself, and I guess it's everyone. We relate to the story because of where we come from, you know, how we grew up. You understand what I'm saying? And today we fathers. Do you understand what I'm saying? And the question would be, because even if he was not there, like as you said, some kids ubonaka violence in them. Some, it's a whole lot of things, either fear and all that. Do you understand what I'm saying? But I always tell myself, everything happened for a reason. Do you understand what I'm saying? So God has chose you to arrive to this level so that you are able to tell such stories, because some of these stories will touch people, and in actual fact, it will help. The book will help them to heal from some issues. Do you understand what I'm saying? So as a father, I always try to look at myself, do some kind of an introspection. You understand? Because I have to raise my kids. But there are those things that they are in me, I grew up with, because of where I come from. Either I learned them from school or from church, or even Kohai, because either the father was not there. So the first thing that I need to do is to find who I am. You get what I'm saying? And my belief is we are all spiritual beings before we can be physical beings. Do you understand what I'm saying? And if you say so, then we are all creators. But we fail to see that we are all creators because of these challenges that we carry. Moving on in life. You know, we always have certain patterns that need to talk to us wherever you are. You know, you might be going well with your sheep, cruising well, then you face a certain challenge. And some you just say, it's a challenge, man. But you might find it's something that try to talk to you so that you go back to yourself and deal with, so that you can move forward and raise kids and guide others, even if they are not your kids. You understand what I'm saying? So I'm happy that you evoke that in us. Do you understand what I'm saying? Because for me, listening to the story, I then realized what in actual fact, like Mama has said, that's another part that we shouldn't even point fingers. Another one is to look at ourselves as women, as she said. Even Mama added on that. Do you understand what I'm saying? But to a level of all of us, we need to realize that we are spiritual beings, so that we can actually tap into that creation part of who we are. Because my belief is we shouldn't struggle in life, because we are creators. I want to talk about whatever you have, either it's a car or it's where you work, you have seen it before. But let me not talk much. Mine, it was just a vote of thanks. I guess I'd like to take this opportunity on behalf of Phuthi and the team to say thank you. Thank you to come and support and even listen, because I guess we have learned a lot. And also thanks to Reagile Music Production, even to the space itself for allowing Phuthi to come and share this thing with us, this book with us. And my brother, you too, my sister Lerato, all the guests, Bramax, why would I not do that? Mr. Papa. Do you understand what I'm saying? My brother, we come from Alex together, and your name is big. You know, today actually I can match the name and the person, because I know the name. Do you understand what I'm saying? But to everyone, even if I didn't mention the name, thanks a lot. On behalf of him and his team, Re a leboga.